3 дугаар хичээл 물건 사기 бараа худалдаж авах. Танви 면사 нэгж нэрүг 벌 хослол 결례 хос 상 хос 장 хос 송이 ширхэг 바구니 сакс 상자 хайрцаг 봉지 옷. 물건 사기 관련 어휘 юм худалдаж авахтай холбоотой үг хэллэг. 찾다 эрэх хайх. 마음에 들다 таалагдах. 맞다 таарах. 어울리다 зохих. 주문하다 захиалах. 계산하다 тооцоо хийх. 교환하다 солиулах. 환불하다 буцаах. 사물의 상태 관련 어휘 юмсын шинж байдлыг илэрхийлсэн үг хэллэг. 짧다 богино. 길다 урт. 많다 олон их. 작다 цөөн бага. 두껍다 주장. 얇다 ним근. 무겁다 훈드. 가볍다 흥근. 화려하다 얄짤. 단순하다 인긴 지린. 편하다 if대흥. 불편하다 이우기. 큐리 мандрин. 기능 ажиллагаа үүрэг. 기분 сэтгэл санаа. 노트북 누구나 хинч гэсэн. 불편하다 эвгүй тохигүй. 빠르다 хурдан түргэн. 샤프 харан다. 설악산 설악우ул. 쇼핑몰 худалдааны төв. 유행하다 модонд орох дэлгэрэх. 제품 бараа. 카드 карт. 튼튼하다 бат бөх. 팔다 зарах. 다양하다 янз бүрийн төрөл бүрийн. 단어 үг. 디자인 만 зөвхөн. 멋있다 ганган дэгжин сайхан. 쉽게 амар хэлбэр. 슈퍼마켓 супермаркет. 신다 гутал өмсөх. 싱겁다 давсгүй сул. 싸다 орох боох. 필요하다 хэрэгтэй. 한라산 халлауул. 할인점 бөөний дэлгүүр. 핸드백 гар цунх.